Theo afite ikibazo cy'umugore wiwe urwaye. Umuntu uzamuha impyiko yarabonetse. Yarabonetse ariko impyiko ntibarazimuha. Imana ishimwe. Noneho ikindi yararimo umwenda ibitaro. Amafaranga atari menshi cyane, amafaranga menshi cyane. Ariko icyo kintu Scovia yakivuze. Burega gatambanze soza ibyo ndenda kubigeraho. Nta kibazo. Ejo murabizi ko yasohoye ikiganiro kuri channel yiwe ari marira. Bura kubona umuntu w'umugabo yarize, barajya vuga ngo iyo umugabo arize arakunze. Uko Theo kurira kwiwe byamuha amahirwe menshi cyane. Nyene kurira reka rire Theo undi yarize kuva kera. Rega Regis. Reka nkubwire. Burya ikosa tujya dukora nk'abastar. Nukureba nimba urose nimba nukwangiza amahirwe. Kwangiza amahirwe. Bajye bavuga ngo amahirwe ubonye ugomba kuyafatirana hakiri kare. Reka kumvugiramo. Iyo urose amahirwe aho mahirwe ukayapfisha ubusa. Nimba ariko Theo yarakoze. Ceceka banze mvuge. Komeza nta kibazo. Theo mu bihe byiwe byiza. Mu bihe bye byiza. Yari ifite iki yarafite hiti afite n'amafaranga no buri recommendation yazifite kuri YouTube uretse kumvijamo manze nsoze ko nanjye nakuretse nta kibazo Theo mu gihe ciwe 2018 2020 gutyo nurengaho nurengaho ngaho rwose Theo yari ifite amafaranga menshi uribuka ko yagiye no mu Burundi president uramu president wari bamwitande Peter Nkurunziza urabizi ko yamuhaye n'imodoka ariko yarakunzwe cyagihe Theo ari amahirwe ariko ari ahantu Theo yakoreye igitaramo ni mu Burundi so bantu mudukurikiranye haje bavuga gute bantu mudukurikiranye kuri YouTube runaka ariko buriya ngiye mu buzima busanzwe buriya nago njye nkunda gutangira nirata ibigwi cyangwa ngo ntangire hari ibindi bintu bya stress ndimo sibyo buriya ngiye buri gihe hari gihe njye ntekereza nk'ikintu nkagikora nk'ikisi buriya ko mu buzima busanzwe ndatuvuze nko mu buzima bugiye busanzwe bwa buri munsi ariko kugira ngo amajwi aje kumvikana abantu bayumve neza dore mikoro zacu zapfuye reka twifashishe telefone mikoro zacu zapfuye zagize ikibazo ubukene murabona ko mwiki gihe n'amafaranga yabuze reka twifashishe akantu k'agatelefoni kugira ngo amajwi abagereho 5 kwa 5 kubera ko ibintu tuje kubabwira ni ingenzi my friend ni ingenzi cyane kabisa ni ingenzi kugeza ariko mari buretse gatonya nkubaze waruzi ko buriya abantu bagukunda uri hit wava hit bakahita bakwanga cyane mwana none n'ikintangaje raba nka zino nkuru ziri gutraininga kuri social media kunkoranyambaga nka Theo ariko buretse gato ako kantu ka Theo bose babireba buriya Theo mana afite ikibazo gikomeye cyane buriya Theo afite ikibazo gikomeye cyane n'ikihise avuga yuko buretse gatonya mbanze mvuge nawe uraza kuvuga sibyo kuko numvugiramo naga abanyarwanda bari bwumve amakuru nshaka gutambutsa hano kuri Kidasamura TV Rwanda niyo makuru nshaka kwatambutsa Theo afite ikibazo cy'umugore wiwe urwaye umuntu uzamuha impyiko yarabonetse. Yarabonetse ariko impyiko ntibarazimuha. Imana ishimwe. Noneho ikindi yararimo umwenda ibitaro. Amafaranga atari menshi cyane, amafaranga menshi cyane. Ariko icyo kintu Scovia yakivuze. Burega gatambanze soza ibyo ndenda kubigeraho. Nta kibazo. Ejo murabizi ko yasohoye ikiganiro kuri channel yiwe ari marira. Bura kubona umuntu w'umugabo yarize, barajya vuga ngo iyo umugabo arize arakungura. Ariko uriya naga ari ugukungura buriya hari umugabo arira kubera ko ababaye baravuga ngo ngamara y'umugabo ngatemba ngajya mu nda ariko wewe amarira yiwe yatembye amanuka ku maso yego koko se Imana birababaje buriya reka rero kubwire ntago nyine kuba uri umuntu wakoreye Imana cyane bikavuga biriya kugira ngo tutaza kwirirwa tunabitindaho cyane ndashaka guhereza abanyarwanda buno butumwa kugira ngo babumenye Theo bose babireba ni umuntu wakunzwe cyane ni umuntu wahitinze atitiza yakoze ibitaramo yubaka izina kandi n'ubu ngo abanyarwanda baracyamukunda buriya Theo akundwa n'abantu benshi abantu benshi Theo baramukunda ariko sa ryabaye ariko buretse gatonya Scovia yagiye gutanga ikiganiro kwa Scovia Mutesi baracyakire fresh Scovia Mutesi yaramufashije amufasha mu buzima busanzwe amwohereza amafaranga na Pasteur Mignoni nawe
yamufashije. ese yohereje angahe? Amafaranga yohereje gusa, amafaranga ntago yigizwe umubare wayo avurwa, ariko amafaranga uko bisa kose yoherejwe nta kibazo. Ariko byo kuntu byavurwa, kuntu byatambutse no kuntu babivuze, urukunyumva neza, amafaranga yayatanze nako bayamuhaye, kandi ngo yamaze no kwishyura imyenda yari afitiye ibitaro. Imana ishimwe. Urumva ko kanatari sawa? Ariko uramugabo ntafite ubwenge. Ariko hari umuntu uvuga ngo namugaburira, ariko uziko Theo kurira kwiwe byamuha amahirwe menshi cyane. Nyene kurira reka rire Theo ubundi yarize kuva kera. Regis nyene vuga reka nkubwire, burya ikosa tujya dukora nk'abastar nukureba nimba urose, nimba nukwangiza amahirwe. Bajye bavuga ngo amahirwe ubonye ugomba kuyafatirana hakiri kare. Reka kumvugiramo. Iyo urose amahirwe, aho mahirwe ukayapfisha ubusa. Nimba ariko Theo yarakoze. Ceceka banze mvuge. Komeza nta kibazo. Theo mu bihe byiwe byiza yari ifite iki? Yari afite hiti, afite n'amafaranga. N'ubu recommendation arazifite kuri YouTube. Uretse kumvijamo manze nsoze ko nanjye nakuretse. Nta kibazo. Theo mu gihe cyiwe 2018 2020 gutyo nurengaho nurengaho ngaho rwose. Theo yari ifite amafaranga menshi. Uribuka ko yagiye no mu Burundi, perezida uramu perezida wari bamwitande Peter Nkurunziza. Urabizi ko yamuhaye n'imodoka. Ariko yarakunzwe cyagihe Theo ari amahirwe. Ariko ari ahantu Theo yakoreye igitaramo ni mu Burundi. Reka nkubwire, Theo hari ibintu nyene ujya twese arakanuka kageso uyu umuntu agira muri kameneye. Arasambana se Theo nyene safite umugore akageso nakaye. Nyene reka nkubwire icyo gihe ibyo bintu bitari. Harimo abantu bavuze ngo yariye nabi, amafaranga yariye nabi. Nyene ibyo ni byanyabyo yariye nabi. Ako uza kamodoka afite, uzi nubone no modoka yacu, akamodoka afite, reka nkubwize ukuri, iyi yacu irakomeye. Nyene reka nkubwire nyine impamvu bavuga ngo Theo yariye nabi nyine ntago ari brag. Ariko kuba yariye nabi nyine mani kubitubangura abanyarwanda. Yurose amafaranga babisaba uyakoreshe. Undi YouTube si ikintu cyo kwizereramo buri gihe. Ariko nanone buretse gatonya buhagaritse nago nguciye mu ijambo, ako kantu ko kuvuga ngo YouTube nago ari ikintu cyo kwizereramo. Murabizi ko Mutesi Scovia YouTube channel bari bayifunze, bayambura monetize, channel ya Rocky bayambura monetize, arinda kujya he muri Amerika ni US ya New York. Uje bayifungura none jewe se nabona amafaranga yo gufata indege ngaje, uziko ari miliyoni n'ibihumbi 500 kandi noneho miliyoni oya ndi kuvuga kugenda, ubwo kugenda no kugaruka. Urabizi ko nta nubwo banagwata indege imwe igenda gusa, buri bagenda baguye igenda niga. Nyene icyo ndi kukubwira ngo Theo ko yarose umuntu umuha impyiko y'umugore we, ego pe mana ushimwe wakoze rwose. Kandi noneho munyarwandakazi munyarwanda